hvala puno. Ja ću na loši hrvatski da se obratim. Ja razumijem sve, ali ne pričam tako dobro jer nisam imao šanse da vežbam jezik. Ja sam ovdje znači, da ostvarimo novu suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu i specijalno sa Fakultet za grafičke umetnosti. Inače, kako je Ivana kazala, ja sam direktor škole dizajna u Cincinnatiju. To je jedna od najboljih škole za dizajn u Americi i mi imamo 3 glavne katedre: Communication Design, Industrial Design and Fashion Design. I naš program je dosta unikatan u smislu da mi vodimo 5 godina undergraduate program. A od tih 5 godina, to je, ja ne znam neko drugo mjesto na svijetu da to toliko dugo traje, obično su 3 ili 4 godine maksimum. Naš je 5 godina zato što iz tih 5 godina, 2,5 godina iz toga studenti prolaze vreme u raznim firmama, najboljim firmama u Americi i u svetu. Znači, to oni imaju kao, oni su znači na paid placements, industry placements. I to je program koji smo mi osnovali pre 110 godina. I to je program koji smo usavršili u Americi. Znači, mi radimo, znači naši studenti rade u Apple, Facebook, Google, Tesla, Nike, NASA, svugda. I studenti iz našeg programa godišnjo zarađuju $65 milijuna godišnje, znači u platama. I to je što nas čini tako specijalni i unikatni. Znači, mi smo tako infiltrirani u biznis zajednici da sve što radimo, sve naši programi su dizajnirani i tako razviti da budu na istom nivou kako se radi u najvećim kompanijama. I nastavna programa koju mi vodimo je takva da treba da bude jače nego li industrija, jače nego li biznis. Znači, mi treba da vodimo biznis, a ne da sledimo biznis. Takva je filozofija koju mi imamo. Znači, mi stalno treba da investiramo u nove metodologije rada, tako da bi doneli inovaciju, tako da bi bili konkurentni. I u tom osnovu mi smo veoma dobro sponzorirani iz industrije, tako da škola je, skoro svi naši programi su sponzorirani, svi projekti koje radimo su sponzorirani. I to je isto takva stvar koja nas radi, koja nas trebao sam da pričam na engleskom. Da. Posljednji put kad sam pričao na hrvatskom, nisam pričao na hrvatskom, ja sam naučio hrvatski čitajući Alan Forda kao mali. Ali živim već dugo vremena u svugdje na svijetu. I ovo su sve stvari koje ja u stvari nikad nisam rekao na drugom jeziku, mogu samo da pričam na engleski. I terminologiju koju koristim je engleska. I tako da sad treba da prevedem sve u glavi. Jer ne znam mi puno reći kako to je ekvivalent tih reći. Ali pokušao sam na hrvatski. Pa, i tako, neću da oduzimam puno vremena. Ja sam samo tako htio da se predstavim, da kažem ko smo mi, šta smo mi. Ovo je naš kampus, ovo je naša zgrada. Mi smo naš kampus je jedan od najpoznatijih u Americi, košta $2 milijarde i izgleda od
од некои од најпознатих архитекти у свету, Майкл Грейвс, Питер Айнсман. Майкл Грейвс е уствари дипломирал на нашем коледжу. И ми ćemo да донесемо неколико представника и свеучилиште из Загреба да дојде да нас посете. Надам Ивана ќе да буде прва, надам се. И така да мислим да ќе да буде интересно да разменимо искуства и да научимо едни из други како радимо ствари. Така да хвала пуно што хвала пуно на гостопримство. И тоа? Да? Океј, уре.